салом алейкум бародари азиз. бахшиши зиёд ки имрӯз натунистам барвақтарак видео кунам, успед кунам. як ҷое омадагием ки дигар ҷои сиёмкаам наёфтам, ягон ҷои сиёмка кунам. бениҳоят миннатдорам айнами бародаро модарое ки ҳамин шав модара падешка карден. ҳазор раҳмати калон. ина чеки модар мебарои ҳамиҷа ҳозӣ. модарда 32,000 ҷамъ шид, 26,000 мондак. 6,000 дар аэропорт кадом последний одам бигем мараз одам гирифтай. иншоалло ки имрӯз коркунои аэропорт вақти эфира мебинанд, занг задан ки бародарҷон ин масъаларо мо дидестем, одама меёвем. ман гуфтам шумо ки агар ба хубӣ ҳамон одам худ 6,000 бигира модарда перевод кана беҳтарин, не ки накна гуфтам. ман худам ёфтам ша айма хафа наша бе ягон огоҳӣ соташа дар интернет мепартовам, шармандаш мекунам ки ҳамихе машинак дар аэропорт кор мекунам. баъдан ҳазор раҳмати калон ба ҳар як бародаре ки дар комментария суханои хуб менависен. ҳаматон дар ҳазор раҳмат, ин миннатдорӣ мекунам. баъдан бародари азиз, як чанд сухан барои анами бародарое ки мегӯянд ки ин видеоро барои просмотр мекунӣ, аз интернет чанд сум кор мекунӣ. бародари азиз, ҳаматон ба ҳаматон маълуме ки интернет ягон сум наметиҳад, ягон намуд сум наметиҳад, ягон намуд. ҳаматон медонед, агар 10 миллионам просмотр бида пул наметиҳад. хай худованд ҳидоятон куна. аввали аввал ҳамаи моро худованд ҳидоят куна, ҳар як банда хатокора худованд ҳамона ҳидоят куна. баъдан бародари азиз, як чи гуфтаниям ки чӣ ном дора нашод регистратсия бисёртар савол дарам чӣ мекардан. ина ҳамин номере ки номери регистратсия, масалан номери регистратсия ҳамин номерда. баъдан бародари азиз, пешаки як чи дигатон мегум. илтимос, хоҳиши бародарона, илтимос кадомида билет дар кори ҳамон бародар занг мезан. илтимос просто дар хона шидаги бе кори дига ягон кор надорӣ, занг мезанӣ, вақти маро мегирӣ. не ки бародарое ҳастанд ки билет дар корашона наметавонанд дастгирӣ бурен, барое ки ҳамин одамои бекор занг мезананд, ака фалон ҷо равӣ, фалон ҷо равӣ, фалон ҷо равӣ, фалон ҷо равӣ, вақта мекашанд, одамида билет дар кора наметавонад бигира. ина бародари азиз дестен, ман да зиёда ҳазор смс ҷод меоям. ман то бегаҳ занг мезанам, то бегаҳ смсҳо ҷавоб метавам, 700-800 мешавад, наметавонам ҷавоб додам. барое ки одамои бекор бисёр занг мезананд, одамое ки дар билет дар кора наметавонанд. одамое ки бе просто шидаги занг мезананд, ради интерес мепурсад, ради интерес ҳам Google дар Яндексам поиск мебурад. бародари азиз, ба худо марам дуруст фаҳмед, ҳамон билет дар кора та конкрет та занг мезананд, мо туро арзон я бало карда меовем та. баъдан бародари азиз, ба акаи наимам ҳазор раҳмат ки ака сухан кардем, акара хес рафт, мақсад модара роҳӣ кардан. чӣ ном дорам, ба ҳазор раҳмат барои коркунои аэропорт ки мақсад сухан моро дидан, қадр кардан, мода занг задан. имрӯз бовар мекунӣ, мақсад қариб зиёда аз 30 бор зиёд занг задагиянд ки баъдан мақсад бигем время вақти соат шонши ма бардоштам шо не занг болои занг болои занг бардоштам. гуфт ки бародар, мо ин одама меёвем, ба чӣ хизмати айспас дар аэропорт меша, ҳамин номро илтимос сохранӣ кунед, любое время занг зидем, мо дар аэропорт дар хизматем. ман гуфтам гап нест ака, мо ҳам дар хизмат. ана бародари азиз, як чиз сари масъалаи асосӣ мерем. адиба, сари адиба яъне ки сангимо, яъне ки санам. баъдан модари адиба. ман модараша занг задам, телефони мара набардошт, фақат ба голос угрожатам кард. мегӯяд охам голосам дар коша, мегӯям мебурам дар интернет, мегӯяд мара дар интернет меқат ма гап мезанӣ, дар интернет мебурам. ман охам голосам дар коша, дар интернет мебурам ша. модари азиз гуфтам бубро ки бидаин духтарата бидонам. духтарат бо мегӯяд ки я проституткаи последняя и мошенница дар Москва кор мекунад. ман да ҳама факти доказательства ҳастай. не ки модараш бо пуштиша мегира, мега духтари ман тари нестай. ман вақте мега Москва пеш духтар рафтам, ҳама ҳазор раҳмат гуфт. конечно духтарата даяшо 10 мардака бигира корша буд куна, гуфтай кайфшона дамшона бигиран. баъдан ва ҳазор раҳматат мегам бадари духтарат. ман намедонам видео кунам ин гапора, накунам видео. модари азиз, як бор дига мегӯям ки хеле гап надасини ман. ба худо қасам ҳам хелид мекунам модарҷон ки мақсад хотири модар аст, ин модар дорам, ба хотири ҳам ҳеҷ чӣ намекунам. не ки маҷбурам накунам духтарат партонта хитам. бароқа ту чӣ гуфтӣ мара? гуфтӣ адиба на зантай, на хоҳартай, на апатай, на модартай. гуфтӣ чӣ ба мепартоӣ?
پس این قم مادرها برای چی مادرها رو قفره میکنم میگم میگه کارت چیه قانون نمیده قانون جواب میده آخه هم قانون دخترت را گفته است برای چی دخترت در یگان مترو نمیدره برای چی دخترت در یگان اتوبوس نمیدره برای لیتسوس در روزگاه خداوند شاهده که وقت سواس میاد کی بدن دخترت میدونی انا باید برگه به نهایت مینداریم با مردم غریب با مردم مسلمان که نمی روز نمیخواد پادشاه کدیستین هزار رحمت کلام برادر عزیز انا چی نام داره بعدا یک چی گفتنیم برادر اگر کسی راضی باشه انا چی نام داره این مینا برای انخ مادر و برای برادرایی که هم خیلی دستراش نیم تا پرابلمون میشه اگر راضی باشین هم خیلی افیر میکنیم کم کم هست پرابلمایی که هم خیلی مقصد 30000 20000 10000 خیلی جمع کار بود میشه مقصد مدام میره اگر راضی باشین همین کار در این پایان بنویسین هست هم خیلی پرابلمایی که مدام زنگ میزنن مقصد اگر روزگی بتین مقصد خیلی افیر میکنیم مقصد بتونیم اگر قریبی باشیم ایرپورت میریم ای پیش نشونشون میتیم افیر میکنیم رویشون میکنیم اگر نتونیم ای هم دورم افیر میکنیم زنگ میزنیم مردم ببینن من ان شاء الله کوشش میکنم خدم شخصا خدم ای کسی خدم شخصا فکر انا همین خیلی خلاصه دومادم که هر ماه دست مادر روی کنم تاجیکستان برام انا چینم داره اگر کسای برادری که راضی باشن همین چیودا برای کلوب ختم میدونین که نرخش ارزونه که باشه برادری که بگه که برادر نمیدونم مای زنگ بزنه یگان مادرم پای پلاجین شد یک بلیت داینوی ما هم برادر ببرین اگر در همین کامنتاری بنویسین که در همین نمرم در بالای شدگی همین اگر کسی بنویس همین پلاجینیو به حد بسیارای بعد ما در ویدیو گفتم که برادرای عزیز مقصد به خدا قسم شکایت در تلفنم ای 500 600 از جا شدگی با میگم یک بار دیگه آگاهیتون میکنم ماشینیکو یک بار دیگه آگاهیتون میکنم دیگه نمیکنم خداوند شاهده که یک تا همه میبرم یک تا همه میبرم بعدا نشد یکی بابا جان سوال میتیم بسیار ویدیوش هم میبره نشد یکی بابا جان ویدیو میکنم نشد مسجد اچاد میگه نشد مسجدم اچاد ویدیو میکنم نشد که ریشی که پروتیفی بابا جان گپ میزنه الکش بگیم ملا بسیار میگن یا ملا برومده ملا نه الکش شاو تو سره در کلوبو میگرده بیرون ده سر ریش الکش میگن یادم قطعی به وای روس شاو تو سره الکش امو ملایی که میگن پروتیفی بابا جان ویدیو میکنم وقت ساعت میاترم صبر کن ویدیو تیاره وجه صبر کن انا بعدا برادر عزیز فقط با صبر باشین همین قطعا میگم که برای چی مسجد یگان انسانیت به کلا نگیری تمامی بلاگرها دا گفتگیان ویدیوش روی کردن که نمیخواستم زدن نخواستم کرده بودن و تمام بلاگر روی کردن که یگان ویدیویی بیو بکنیم همین مسجد بکنیم یگان کس به کلا نگیری اینکه کی بابا جان به کلا گیری ای последний آدم امروز گفتم میگه دهم 3000 آدم یک مسلمان باشه مسجد کردن در کار یک مسلمان باشد اگر در خانه نماز بخوان 10 ثواب باشد در مسجد بخوان 100 ثواب میشوه نماز و جماعت پس برای چی مسجد میگن ابیده در مسجد نماز خوندن در کار نه اینکه در خانه وقتی که همه میگو در خانهش نماز بخوان مسجد امروز در کار نبود در یگان جا امروز اون میگه که در اونجا 3-4 هزار تاجیک 3-4 هزار مسلمان هست значит ای کافر ای مسلمان نیست که 3-4 هزار مسلمان ای آدم حساب نکرد مردم اسلام علیه شما مسلمانه ای شما رو مسلمان حساب نکرد نه 3-4 هزار مسلمان بوده میگه ایجان 3-4 هزار مسجد میگه نه شما رو مسلمان حساب نکرد انا همین ریشی که شما پروتیف بابا جان ویدیو میکنم خیلی کی بدانش من لیتسوی حقیقیش بدانش میبرم شه زیق نشین و بعدا یک خواهش برادرانه همچون برادرانه خواهش کدامی ده بلیت در کار التماس هم زنگ بزن بخدا ده ایرا بی اسکرین شات بی 700 800 900 یک نیم هزار اس ام اس شما جواب دادن نمیتونم برادر عزیز ایش زنگ میزنی نرخ بلیت میپرسی نگاه که چه مردمو در چیوانی خیلی فکر نمیکنه سلام علیکم برادر میگه بلیت در کره مسکو کلوب در کره مسکو شامی در کره فلان چیزا میگوشه او برادر خاطی جورو مسئولیت میکنه بعد زنگ میزنه او جوروی تو با بلیت چی در کره چی مثلا برادرو ام کدام ده بلیت کانکریت در کره زنگ میزنه متر پاستراس میکنم ارزان تر بکنم بیام تا اونجا
دیگه نمیدونم چی بگم. برادری دا بله در کره 100 بار زنگ میزنم اسپید نمیکنم بدون دا علاقه. خدا نگهبانتون باشه. هزار رحمتی کلام باید برگه برای پادش کتون. چه خیلی ویدیو را پادلیست کردین، همیشه هم پادلیست کنین. انشالله پگا ویدیو میبره که شما حتی جدت نمیکردین اون ویدیو را. بعدا ادیبت را میگم که یا برگه به خوب میگم که بیا که پگا ویدیو تا میبرم. خدا همتون نگهبان باشه برادرای عزیز. بخشش زیاد که جای خوب در نیستم سیامکا کردگیم. خدا همتون نگهبان باشه. همه وقت دعاگوی همدیگر هستیم. هر کی جای هست نیستین همه وقت دعاگوی مردم مسلمان باشین. مادرها هزار رحمت که دعا میکنین امروز همه وقت حقم دعا کنین. ان شاء الله ما حقیقت در جای باشن همونجا هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.